Lehela, letio sol civil, le miércoles 26 de agosto. Hebisto kuyalalo, tialu helhek apdale kuchil meyahobo, barrach kuyilale, letieton ran bishubing uchupule hospitalobo, yetel uyoxal kohano sansa maltelo. Taktilik imbigla, yan 392 makotun, ichil hehelas hospitalo. 11.375 tulule mako bots okuyolin tikubao. Mishbaliantio matupatelo pak ekole kohanilo. Lebajela kuye esiktun 80% titulaka lebuka mako okuchik pahal kohanobo letiobe 14.208. Chembejlae chikpa ulak 167 mako paktio coronavirus. 66 tukahiljo, 32 Valladolid, 13 Tisimin, 8 Tikul, 7 Tinum, Cantuletzam, Canasin, Tekashtemosong, Beshanyashkaba. Kaka tule tishkakalkupul, yetel jujuntule, akanke, kalotmul, chichimila, kunkunul, tzantun, espita, junukma, muna, progreso, samahil, San Felipe, tekom, tetis, uku, yetel uman, kuntule, tansetusutal. Ichile 14.208 mako, psokupakatiole kohanilo, 149 juntulule tansetusutalo. Chenhuitukahil joe, tsokuchik pahal, 7.779 mako pak actio coronavirus taktuk en el 25 de agosto. Letiobe, tía nove, tukahiljoe, tushamanil 1944, 2146 tulak enil, 798 tubakpachkevik chumukil, 1198 tunojolil, 7693 tuchikenil. Ichile solzibe laxak ohelbi, king 21 mako, 12 shibo, yetel 9 kolelo. Ukinilo betiyan ichil 40 tak 95 jabobe. Yashkohan el chikpatiobe, tiantun talamil tu presionobi. Diabetes, hachpoloktako, kohanil tu riñono, tu puxikalo, y tu lago evalucaba inmunosupresión. Tika hagbalokache tu kahilhoy 10. Valladolid katul, junukma katul, tashitusrile juntul, yetel akanke, buktos, peto, río lagartos, tek etietel tisimine, juntul mak quintelo. Sokuchukik 1903 mako 15 actumenle coronavirus. Ichilibuka magotun yanek ohanil tiobo 538 juntulule hetz el yaniko. Mato buktiole ohanilo. Tushak altalo mantat sonusak yahilo umolail toh olal yetel kalano. Uyalaptun es uyalalo 392 untululo. Tiano hospitale kalano humpuli. Yanu haslje ohanobo. Tishan yano hospitale tupatiko bishkunhok olel shak albeta tiobo. Ukinel de buka kohanobo tiyang ichil humpel winal tak 99 jabobe. Oku kasal. Upenuk besahil tak muktal ukalandalo toh olal mako. Upemuch kabilukaba amigos de la salud. Letio kuntak pahalo chelo ilalu hausa le coronavirus. Timek tan kahilo beshan komisariau tu rachkuilal tu yap tamako pak actiole kohanelo. Ichil me yakunubet le much kabila. Yantunu hekaptashan kuchlo. Manak manako tijehelas tushil kapatakshan ubeta shak alete yila tu seblakit tush yamako yan coronavirus ti. Beshen uhetze. Jehelas kubentanilo, utiale mako takpaho tu ignal mas kohano, kapatak tunshane, uyuhetko bashkun bedbil. Le semáforo ya chak ankayanil. Ujala chiluka tanto kuhetsektunshan utial yucateco be jehelas chikulil. Hebisle número 809-82-28-26 y chitun español del maya kuchikuletano. Tu chikul internet coronavirus.yucatan.go.mx te shanuich maya y deliche español. Tu chikul WhatsApp número 9992-0084-89 y español con Nukbil y el 9991-4066-22 ich maya tan yeshanuyilal tu seblaki bashiantech. Tu chikul Facebook heshanu pasta lukatik maku kashantik bashukati yoheltio le kohanelo. Yanubets ocupen nukbe sahil ukaba meditok utiashantu nukulilo yantio le bashukaba sistema Android de Apple. Kukatati mako yan sahbentil yok olo hebishe mako chihantako kolelo yom chahan masho helante ku pastalil masho yan talamil tio hebistun diabetes talamil tu presión hachpoloktako kohanil tu puksik alo yantio VIH cáncer wahachkutsu chamalobe watu yubik kuchokuilo hachkana no yetel tu tikin sasakalobe shiko tu seblaki tu iknatsakya yang natsiobe sansamal yang tumen kunsa le bashko ohelt bila tile chikulhera. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.